impamvu rero hari igihe n'abatoza ngira nanjye vuga ngo batabashaka kwivuna kugura Victor Osimhen ufite Gyökeres ufite na Kai n'abo basore bose cye nabyitaho nk'ubunebwe muri coaching waba ushaka uvuga uti nzajya nyine mbashyiramo mbarundamo ariko birashoboka ko ariko no gutegura none squad ya competition kuri level hejuru none ushaka gutwara Champions League depuis squad ya caractère nziza Champions League na competition kuyubaka muri kubaka competition nziza muri Victor Osimhen na Gyökeres ntago bingana kuyubaka muri Gyökeres na Kai cyangwa se na Jesus unanibuke kwerega n'umwaka ushize Premier League uburyo bayitwayemo ntago hazo yenemera ko nimba guri kwishaka muri Senero nimba guri yibagurika namuzana ariko nibikoreye isoko ry'umumoso nanone reka ngiye mu rugero Benjamin aribuka ko kuri june ya mbere mwaka ushize Kai yavunitse agaruka mu kwezi kwa mbere sibwo yasagura Seberechies kuri match ya Manchester United kuri june ya mbere we na Ben White baravunitse bagaruka mu kwezi kwa mbere seho hise shaka igisubizo ajye muri Seberechies ayisagura Seberechies nyuma y'isi ibiri hawora amasaha reka nguru narekura Jesus akagenda byanga byakunda bana bitwa ngo ba Ethan Waneri equipe yarabarusa ukurikije uko uyibona ntago ari abantu bakiri urwego rw'abantu rwa Zabanimo abagize babura umwanya neza Marcel babuze umwanya bivuze ntago nimujya muri Marcel ntukine Banimo ntukine Arsenal rwasi cyane ngiye mbona nanjye sinatekerezaga kuri utayizamu numvaga ko Arsenal kereye mu winga bw'ibumoso byibuze wa wundi uje ari umustarter imbere ya Martinelli na nuyu Kivica Kvaratskhelia naguhakane no zaza bize ko Kivica zaba uwo ntabone Sorisi umuntu wenyine wakicaza Sorisi nabonye ari muri Juventus nabonye yambaye brassard Juventus Kenan Yildiz niyo muntu wenyine undi ari Vinicius onyabye ako ngiye sinzi impamvu Arsenal tujya kuri Kenan Yildiz nibiseka ariko kandi Yildiz uyu mujamaze gukina uyu mutipe naramuregeje ni match ya Benfica match na ya Borussia Dortmund nibwo nagiye ubumva namureba dukera ko match ya Dortmund bavuga reka nitegereze kariteze neza mungu no muwinga mwiza wenda Premier League ishaguza ikagenda ibyayo abasha no guhena na adaptation ye ya Premier League n'ubwo se ngiye muri tezamugora para Paul ko yize kuyibamo ubwo ari mu ikipe ya Norwich ariko kana ngo nakawinga cyeza so ubwo rero nukuza gutegereza wenda abasimbura ba Martinelli ntuzana na Nuria wagiye uravuga Trossard babiri bari muri PSG undi umwe ari muri Juve Kenan Yildiz niba Bradley bari kwa Mune Desire Doué niba Paris ugomba Paris mikuremo Desire cyangwa Bradley bari kwa ibyo niba bidakunda ni Kenan Yildiz Benjamin uje uvuga ngo kugura n'umuboss ariko bari kwa bamugura bari kwa eragurika bahangana Liverpool gahita musa ariko abaduwe ntibamugwa ni waba ufite miliyari bari kwa eragurika Kenan Yildiz hai maramo abanyaturuka gukina okay reka dusoze kuri Arsenal Benjamin Ben Jacobs avuze ko Arsenal uyu mugoroba yaganiriye n'ikipe ya Aston Villa ku musore bita Ezra Konsa bikavuga ko Arsenal yiteguye gutanga miliyoni 40 z'amayero ngo mu gihe ikipe ya Aston Villa yo igitekerezo cyabo cya mbere ni ukutagurisha ngo icya kabiri ni igihe Arsenal yabigejeje miliyoni 60 yahita imurekura ikintu kigoranye muri iyi transfer ya Ezra Konsa ni kimwe gusa ni uburyo bw'imwishyurire ya Arsenal kumusoje Aston Villa yanabashukishkurije babwira iti ntabwo ibyo bintu bishoboka agaciro k'umukinnyi ni miliyoni 60 sibyo kugurisha kwa Aston Villa Arsenal ikababwira yuko yifuza kwishyura mu buryo butatu Ezra Konsa kwikubitiro ibishyure miliyoni 30 zisigaye ibishyure mu bipenge 15 Aston Villa ikavuga iti ntabwo tugurisha muri ubwo buryo ntabwo twemera kugurisha n'umukinnyi Arsenal ikeneye ariko uburyo iri kwifuza kumuguramo nibwo ushobora kunanizanya hagati y'impande zombi bakavuga ko ngo option ya kabiri ari umusore bita Jules Koundé mu ikipe ya FC Barcelona ariko nabonye witwa Salomon akina neza ku kibamba Max Salomon mwana zigutse Salomon ko nabonye ari umukinnyi mwiza Arsenal arimo kano ejo nasiro bavugaga ngo United yatakaje Arsenal ifite Arsenal imere gitakaza kurushaho Academy graduate ko umwanya mu gihe kimwe kuko nk'umuntu ifite backbone nziza bano bahari bose ko wakwesiramo umwana nka Salomon akaza akabana n'aba bakuru be yajya muri mikino no umusariba yajya muri mikino cyakayikira nkuko Chelsea ikoresha uyu mwana witwa Badia no
Achepongo uyu mwana w'umudefanseri mwiza cyane uyu nawe mwana w'umudefanseri mwiza cyane Mikel Tete yabivuze umudefanseri mwiza we na Maisire nta n'ubwoba agira bigenze bitubwiye ngo mwana nyaga 10 n'ingayo nta bwoba agira Peti agira composure ajya n'icyizere ball control akira abana nk'aba bagenzi abifite no confidence nk'iyo yewe abana banebwo agasariba aba nibo nicyo cyatumye Permetsa kapfaga na projet ya Arsenal avuga ati nibyo nta mwanya mubaho projet yakuze ariko ugomba kongeramo umwana nk'uyu ati tugomba kongeramo abakinnyi bari academy uyu we Mikel Tete nijoro we na Maisire Wiskeri Mikel Tete avuze ko ntaho bazajya bari muri ari abakinnyi ba first team azakenera tuzi gukina uyu mwana umugumanye keruka mugumana na Max Doman nta kintu na kimwe waba ufite ijambo ry'abafana kuko batavuga ati haruvu end yacu iri tuno turibonamo hariye niwe zakuriye umufana akunda umwana w'iwabo akunda umwana wakuze mu ikipe haruvu end yavuga ati ifite akamaro umwana mu defense namonye mwiza cyane urumva n'ubundi nyine yo Arsenal ashaka kuri rwa rwo hejuru cya kabiri Ezra Konsa Arsenal ibona muri profile ebyiri kabiri no muri central korabizi ko itagifa kugura umuntu gukira umwanya kuri kabiri cyane cyane kuko wana ko imvune za Jean Timba na bombi ni bamwe Ben White bombi ni bamwe bagira imvune cyokora byo nanone harimo ikindi kintu nimba nibwinjize Ezra Konsa ndasohora umwe muri bara babiri ngo ni Ben White ni ukwiye kugenda ikintu cyanyine cya ari ukwinjiza Ben White ari ukwinjiza Konsa nkasora Ben White nkongerera iminota mike uyu mwana yitwa Salomon ya mikino mikeya wamukeye tumaze gutsinda ibitego byinshi muri Carabao cyangwa FA Cup hahita mbohereza uyu mwana agakina kugira ngo uyu mwana Salomon nkamuha match nabara babiri bakuru basimbura gutyo ngiye nabona ko ari igisubizo cyiza kuko Muskera ufite Muskera backup wa Saliba ukagira Konsa backup wahenge kufite wakina kuri kabiri ukagira Hinkapi kuko mbona Karaferi yagarutse Hinkapi mu backup sibyo Karaferi ni first choice kandi n'ubundi tubona ko Hinkapi n'ubundi ni backup hano habiri ni ibumoso no muri centrale kwa Magaresha siko bimeze se nano Muskera nawe ni backup hano habiri ni kwa Saliba ariko Konsaje nawe yatabo hano habiri cyarimwe muri kugira ugumane squad nziza wabikora ariko nyine uyu mwana yitwa Lewskeri ugana wakabumba backup wande wa Karaferi guno Karaferi na kugira ngo bikunde danze bikunze wahita soka Konsa yinjira bifite logique ariko kugumana Tinamire Timbe White sorry not Timbe ugize ngo ndavuga ni White hagati ya Timbe na White bigaragara ko wasoka ari White siko se ari Benjamin White nyine Timbe agasagara cyo ndi kuvuga White asotse Konsa kinjira harimo logique ya equipe shaka kugumana balance yo kurevo hejuru ko uyu musore twa Konsa no umuntu kinnye ku rwego rwo hejuru muri seze ebyiri zishize ngo ngiye mvuga ko agize seze izi seze ebyiri zishize ni nziza cyane by'umwihariko seze zishize ariko nanone no gutekereza kuri abajene batoya nabyo ni ingenzi ariko aba ni abapeti bakwiye kubonerwa umwanya muri za FA Cup na za Carabao cyane ko buriya akwiye no kwibuka erega buriya niba umwana nka Max Dorman last season yamuha amanota ya Everton murabyuka ukuntu byari byagoranye akamuha amanota 3 kandi mu bigaragara no bana ba Arsenal uko iminsi igenda izamuka mu academy ka Arsenal harabonekamo amayirema bigaragara ko nubwo equipe iri kurwana competition yo ku rwego rwo hejuru ariko abana bahabwa iminota mikeya muri ibikombe bindi bya kabiri iki ni ikintu ntekereza ko Mikel Tete narimbonye n'inkuru ivuga yuko Arsenal ngo ibintu bya Victor Osimhen bibayemo sere cyane kuko noneho yemeye no kubahana na Ethan Nwaneri yemeye no gushyiramo babiri Gabriel Martinelli na Ethan Nwaneri icyarimwe bakagenda bajya muri dira Victor Osimhen aho ngezanye ibitego bitari munsi ya 25 ndabona dira y'uyu munsi n'uyu munsi Victor Osimhen itangiye kwanuka kandi abo bose bagenda babigu binini kuko yemeye no kongerayo rwose ngo witwa Ethan Nwaneri akajya muri iyo dira ndabona na BBC yabyanditse hashize iminota 12 ivuga ko ngo Arsenal rwose iri gutereta ikipe yitwa Galatasaray kubaha abasore babiri Gabriel Martinelli na Ethan Nwaneri bagatwara Victor Osimhen ikiza yabizanye ibitego ahubwo wenda iki cyaba gisigaye no kureba umutoza nyine yabakinisha gute ese bombi mu kibuga bahuriramo cyangwa se habanza umwe hari uwo yahengeka Victor Osimhen na Yokeresi ntibishoboka ntabwo bakinana ubwo no kuvanga umwe abagiye kumusimbura wundi so ngibyo nguko kuri Arsenal ubwo turaza gutegereza cyashire kundeho bakavuga ko ngo Arsenal yakijyaho imaze kubura Ezra Konsa
ubwo ni ukureba Jules Kunde Barca yamutanga nyuma yuko nayo iri gushaka Joao Cancelo kugira ngo ayisinyire. niboneye amafaranga menshi yibona amafaranga menshi Imaze gutanga imaze kwakira miliyoni 50 igurishije Ferran Torres miliyoni 50 muri Paris Saint-Germain. yego aryo ramuguzi 5 yazakiriye birarangiye pe birarangiye. Ahubwo City ikorera amafaranga menshi muri siko City niramukirekuye umusore officier Roma Rodri iza kuza kubibonye miliyoni 220 mwana mu bakinnyi batatu City muri Tijani Reinders n'uyu muhungu w'umuwinga ushobora muri Tottenham Savinho na Rodri. Savinho ya request inzira nubwo n'umusifuzi akora irabonye miliyoni 220 mu bakinnyi batatu City. Ikipe zazize gukora business gukora akazi cyane. United nayo imaze kwiyama abantu ngo barimo gushuka abari scout ba Chelsea bari gusuka kana kitwa Gigi Gabriel. Chelsea ngo yakagezeho ko kana k'imyaka 15 karawuzi we. Chelsea United imaze kubijama turabiyamye. Chelsea ngo yaramaze kugatwara ibitekerezo mu gitondo. Ariko United nayo ijya gufata bato abahandi babuze batabone umwanya wa development urumva kwimira gutakaza umpeti muto nko akakana karawuzi. Akakana dorangaka narakabonye kuri Atletico. United iravuga ati nyabona niwe mushaka ko tubana neza. Mutuvire ku mwana. Mutuvire kandi makoro kagejo ndagaye match katera umupira n'abakinnyi bakuru barikanga. Hari 15 hari ikintu cy'abantu batazabura kubona ku bwa Sir Jim Ratcliffe. Abakinnyi batoya bashoboye bari hafi United izabagura ibaho umwanya kuko icyo kintu nakibona ko bagifitemo. Ntabwo United yiteguye kujya ku isoko ryo kujya kugura abakinnyi bayihenze cyane kandi bigaragara yuko projet yabo abakinnyi batoya bahari bazabaho umwanya. Benjamin yagiye muri Paris Saint-Germain kuri miliyoni 50 bakaba bavuga ati ikipe ya Barcelona yagendaga ibyegeza imbere bizi ko City ikeneye miliyoni 80 kwera ko yagiraga ngo ibandiri ya Ferran Torres ibanzirangire yakira amafaranga ikomeho bakavuga ati nibyo pe atiraza kugura Rodri atazagura Julian Alvarez azavaye. ariko muragira ngo izigende yabereka yatwaye hamwe yakanyumbye kumufuka yandi iyi faranga ntirivuga konte za Barca zira accessible ku byo umuntu wese zibona ifaranga ntirivuga ibyo Barca ko zirabizi warekura Robert Lewandowski ukarekura Ferran Torres zimwe kiretse ugiye kugira umwaka w'imikino udakina baguze Anthony Gordon byihorera miliyoni 70 byanga bikunda iki ni ikindi kimenyetso cyereka Atletico kiri bugurisha baguze Karim Adeyemi 27 ni ikindi kimenyetso cyerekana ko iyi kipe twa Atletico Madrid buri kuri umukino ibyo byihorera ndabikubwiye ejo ngo yakoze wabonye nyamara transfer ya Atletico ya Alvarez wabonye irashoboka cyane wabonye ukuntu ejo yakoze imyitozo Julian Alvarez ariko abantu babana nabi pe Benji transfer ishaka kuzarangira adasohotse abakinnyi bagiye bari kumva iby'umutoza ababyumvira inyuma hagaze wenyine nazi ko badashaka no kumusuhuza ngo agomba gusaba imbabazi ntibashaka no kumusuhuza ntibashaka no kumwumva Julian Alvarez ariko attention attaque yose ya Barcelona irasohotse mu mwaka umwe w'imikino usoye Robert Lewandowski aragiye amusezereye ndetse na Ferran Torres baramwitangira mugurishije Rashford ndeka mbarabo babiri wenda mbwira uburyo yaba yaraguze ku buryo yatangira umwaka w'imikino idafite mu ndi mukinnyi wataka ubwira bisigaranye Rafinha Anthony Gordon na Karim Adeyemi na Lamine Yamal boss Lamine njyewe ndabifata nk'ikindi kimenyetso kinyereka ko Julian Alvarez azakinira Barcelona cyangwa se niba byanze izashaka ikindi gisubizo ariko igomba kukibona cyo kurata barakona umuntu asohotse witwa uyu musore Ferran Torres ku giciro bikiza aya mafaranga ni mazima miliyoni 50 niho ndiko basubije zo City yamuguze 5 bahombye eshanu ariko ntacyo bitwaye abaha ibikombe bya shampiyona ariko ni range nziza umuntu utari umutitirere amafaranga yo gura Alvarez inoza Barcelona yakusanya irayafite rimera yegeranya neza yitonze gake ko ngiye kubona uwitwa Casadonga agiye kujya muri Saudi Arabia nawe ariko nanone uwitwa Casadonga agiye kubona 70 n'isubura izazanze kuyagezaho muri Saudi Arabia ngo abonye ufa 40 wibuke ko Atletico Madrid nayo witwa Victor Ford wibuka ko wari tayari gusohoka irayabona ahubwo aranazima wibuke Atletico Madrid ko nayo yavunikishije Alexander Sorot nije ku isoko azagaruka mu kwa 10
nijye ku isoko rero Tom Martinez nabonye ari igiye kujyaho Atletico ahubwo Barca na Atletico yavuze ko ngo Lautaro nayo imujya wazatangiye kugira ngo ukira kabiri atari kwitegereza ko bishobora guhomba rega n'umukinnyi groupe yamaze kumutera icyizere umutoza akaba atashaka kumureba n'ijisho na rimwe murumureka kagenda byo karangira Barca ishobora kuza kungukira muri uyu mushinya w'abakinnyi ba Atletico mwabantu uyu mushinya w'abakinnyi ba Atletico n'umutoza wa Atletico Barca yabyungukiramo bakavuga ati mumurekure uyu mubano mubi w'umutoza n'umukinnyi Barcelona yabyungukiramo zikaza ari iryitatu cyangwa iryitanu zigataha nayo ikajya gushaka Atletico se kibura abakinnyi ikibura abakinnyi gusa biramutse bishoza Barcelona itarangiza na Vitus Osimhen Atletico irabizambye iramujyaho nibiramuka birangiye itarira dore nguyu yanguye ibitekerezo bindi byimuriye kuri uyu ese sinabonye ejo bundi Barcelona imuvugwaho uyu nguyu we noneho ngo abantu bo n'itede birabati ntacyo tugushinja turifuza kugumana nawe imyaka yose ariko uramutse ukeneye kuba watubwira ngo uzaze utwibwira uti ndumva nshaka kujya ntitushaka kukwangamira kuko uzi ko uyu mutipe mugize kapitene wa gatatu mateka ya Inter de Milan makapitene bamateka batatu Inter de Milan maze kugira uyu nguyu yawangiza wa gatatu nyuma ya Zanetti ntacyo atayahaye ariko nyuma ya Zanetti ntacyo atatangiye yamutanga igasigara nande inde bifite n'ukuntu yagiye imuhishahisha rero urabwira ko nyine kugira ngo bavuga ati ntabwo twakwifuza kuba nawe utishimye uramutse wifuje kugenda twakumva ibitekerezo byawe ko ntacyo tugushinja Lautaro Martinez ni umwe mu bantu ikipe yahishe rwose kandi agakora ibi ariko ziko ugize kugira imibare ya Ballon d'Or uko yabaye mu Butaliyani ikibazo cye twagize kugira imibare ya Ballon d'Or uko yabaye mu Butaliyani umukinnyi ararenze uzi ikibazo yagiye 2023 bagera kuri finale uzi ikibazo Lautaro yagize Benja amakipe menshi yagiye yifuza abantu nimero 9 noneho uyu nguyu bakamubara nka nimero 10 ugasanga ikipe izi zikomeye ziratinya kumwizera nka nimero 9 wenyine yataka ugasanga rero ntabwo wambwira uko umukinnyi ukora back to back mu bitego 20 19 23 25 buri sezo muri shampiyona utute competition bari mu bitego 30 ngo ubwire ngo ukina igihugu nka Argentine ari umutitireri gezaho yicaza Julian Alvarez ngiye mbona nyine habaye kutamwizera ariko ni umukinnyi ukomeye ubwo ngibyo ngo kuri FC Barcelona mu kanya gato ya rwose bamaze kurangizanya na Ferran Torres ubwo dutegereje ni transfer gene avuga ko isa nkaho yatunguranye ku ruhande rwa Barcelona kwa kundi umukinnyi yagira ibitekerezo bisohoka muri equipe mu gihe gitoya sinakereza ko wenda umwaka w'imikino warangiye babizi cyane ko Ferran Torres azasohoka akagenda ikindi igikombe cy'isi arakandi gaciro cyamwongereye ku gitego yatsindiye Espagne kibaye igikombe cy'isi nono ikindi agiye mu ikipe tuvuga ko iri mu bihe byayo naye mba meze nk'imuri Espagne yagiyemo meze nk'imuri Espagne ni Espagne nayo muri Espagne nayo urabona rero yuko kumutakaza by'ubwabyo agiye muri Paris Saint-Germain ni ikikwereka ubunini bw'umukinnyi FC Barcelona itakaje navuga ngo yakwiye kuba uyu mwaka ari busigare mu gihe Robert kuko urarwana no gusimbuza Robert Lewandowski na Ferran Torres icyarimwe ni akazi gakomeye ku mutoza wa Afrika gakomeye cyane ariko nta nubwo biri buze ko ngo byibuze muri sezishize atakaje ibitego 30 by'abantu babiri Ferran Torres na Robert Lewandowski ibitego tarante biragiye ibyo biragiye mu gihe cy'imvune za Robert Lewandowski Ferran Torres yabaga hari agatwara Lewandowski akagaruka agasubira mu mwanya we Torres kwamukenera mu minota 10-15 akaza akagitsinda ahubwo niba ari ibikunda bombi ibashije kubinjiza Alvarez na nibona umwe ariko ngira prefera Lautaro impamvu prefera Lautaro nuko buri umukinnyi ushaka kumara nkuko nasabe garuka gwa mu kanya mu gihe ushaka kumara sezo zirenze 3 agisubiramo ya mibare muri equipe itwara igikombe muri shampiyona mu ikipe y'igihugu bigaragaza ari mu bakapiteni ntago yaza ngo akore agwe nk'ibya Lewandowski ariko ni wa mukinnyi wundi muri profila ya rutezamu ushaka kugwa ibyo bitego okay ngibyo rero kuri iyi transfer ariko Rodrigue Fuad bikomeje kwanga kuko miliyoni 55 bari bashyizeho City yaza ibiri bwange bwose no wa Barca ibyangwa byose ibyanga byera rwose bino kugira ngo rega transfer barazicuruza ku munsi w'ejo azaba ari mu myitozo ya Manchester City barazicuruza ninde
Rodri yego barazicuruza ariko nanone City yaryamye ku kintu cyitwa ko nibyo Real Madrid yavuyemo Barcelona ntabwo tuzakwemera kumugura hasi kandi bamaze kugaragaza ko nawe umukinnyi w'umushaka ntabwo tuzakwemera kumugura hasi ya miliyoni 60 byibuze bakavuga ko amafaranga bari ikipe ya Manchester City yakwemera ari miliyoni 70 z'amayero ni makeya paraporo y'uwiguze izayageza ko izayishyura 70 bayafata ni makeya kuri Rodri ni make ibi ni Izayishyura. iby'abakirana babizi ni igihe no kugira ngo babanze bacuruze ibitangazamakuru ikini. ibitangazo byabwiye ati mweretse umuntu ufite barondoro we na World Cup we ntabwo twamucuruza gutya mwihanganye gato tubanje dutetize isi no agurwa mu cyumweru no mu kijya Barca baraburiye ngo bitara medene yabashyize amagabo gati nyabona mwiduhombye muri tudo turangiza akazi ni umukinnyi wa Barcelona bose ntibakorana nizo ako Barca nayo ahubwo niramukibonye priority kwiye ikabona nuza